met my preek vanoggend. Vriende, kom ons gaan na Markus hoofstuk 15. Markus hoofstuk 15 verse 21 tot 37. Mark chapter 15 verses 21 to 37. Markus 15 vers 21 tot 37. Mark chapter 15 verses 21 to 37. Kom ons lees eers die Afrikaans. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het, en die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle die kop geskud en gesê, toe jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af. Net so die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo. Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Die party van die mense wat daar naby gestaan het hoor, sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons en suurwyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Mark chapter 15 from verse 21. Then they compelled a certain man, Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus, as he was coming out of the country and passing by, to bear his cross. And they brought him to the place Golgotha, which is translated place of a skull. Then they gave him wine mingled with myrrh to drink, but he did not take it. And when they crucified him, they divided his garments, casting lots for them to determine what every man should take. Now it was the 3rd hour, and they crucified him, and the inscription of the accusation was written above, the King of the Jews. With him they also crucified 2 robbers, one on his right and the other on his left. So the scripture was fulfilled, which says, and he was numbered with the transgressors. And those who passed by blasphemed him, wagging their heads and saying, aha, you destroy the temple and build it in 3 days. Save yourself and come down from the cross. Likewise, the chief priests also, mocking among themselves with the scribes, said, he saved others, himself he cannot save. Let the Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and believe. Even those who were crucified with him reviled him. Now when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? Some of those who stood by when they heard that said, look, he's calling for Elijah. Then someone ran and filled a sponge full of sour wine, put it on a reed and offered it to him to drink, saying, let him alone.
Let us see if Elijah will come to take him down. And Jesus cried out with a loud voice and breathed his last. Jesus volbring die werk wat God hom gegee het om te doen. Jesus finished the work that God gave him to do. We have reached Friday and what we all know to be Good Friday. And today, this day, is best summarized in the words of Jesus in John 17 verse 4 in his high priestly prayer, as it is known, where he says, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. That's why Mark's gospel is the gospel of the cross. Because this was the work the servant of the Lord had come into the world to do. This was the reason he came into this earth. And praise God, we can triumphantly proclaim today, he finished the work that God gave him to do. I wonder, will you be able to say that one day? At the end of your days, I finished the work that God gave me to do on this earth. There's not many people that can say that. Primarily because some of them don't even know, and even some believers, they don't know what the work is that God has them here on earth for. They don't know what their calling is. They don't know what their purpose is. Well, find it out. You are not here for nothing. You are not here to take up space. You are not here just to fill a room. You were born on a certain date with a purpose within you. God did not allow you to be born for you to be walking around without a purpose. He never allowed you to be born just to fill up space on this earth. We're overpopulated as it is, but even in overpopulation, I believe as you're sitting here, you have a purpose, and you need to ask God what your purpose in life is. Find it. Finish it. So that you can say one day, I have finished the work. Isn't it wonderful that Jesus cried out, Tetelestai, it is finished. I have finished the work that you gave me to do. So today we look at this finished work and what it took for him to finish the work of this day. Now, we did not cover this in the week that passed, but we obviously know after last night, after they went from the supper, they went to the Garden of Gethsemane. There he's betrayed. He's taken to face the Sanhedrin in trial. Then he moves from three trials really before the Jewish religious bodies onto the Roman imperial authorities. He faces Pilate, and then Pilate sends him to Herod Antipas, and then Herod Antipas sends him back to Pilate again, and then Pilate eventually sentenced him to be crucified. Everything done in such a haste, as if they are running against time, but what they don't know is they are actually acting all in God's time. Because do you know what the tradition was? The tradition was that when someone was sentenced to death by the Roman Empire, they had 10 days to appeal.
But Jesus isn't even given 10 seconds. Because God did not want this to be taken on appeal. God did not want this to go to the Supreme Court. He did not want this to go to the Constitutional Court to rend a verdict. God had purpose for His Son, and the hour had come, and Pilate and the Romans and the Jews and everyone, they were role players in the Son fulfilling His purpose. Kan ek gou vir jou iets sê, my vriend? Daai mense wat die lewe vir jou jaal maak, hulle mag dalk nie daar wees om jou in jou purpose in te kry. Hulle mag net daar so geplaas wees om vir jou in jou doel in te kry, om jou werk te doen wat God vir jou gegee het om te doen. Hulle is daar om jou af te breek, hulle is daar om jou lewe moeilik te maak, hulle is daar om jou te bevraagteken, hulle is daar om jou te kritiseer. By tye gaan hulle jou sommer slaan met hulle tonge en soms gaan hulle fisies probeer raak. Maar weet jy wat? Baie keer gebruik God vir hulle sodat hy sy doel met jou bereik. So Elroy, hou vas, hou aan. Hou uit. Hou vas, hou aan. Hou uit. And in Mark 15 verse 20 we read, and they led him out to crucify him. Traditionally, the victims or the convicted, the condemned of crucifixion had to bear the crossbar of the cross. What the Romans did, they put the crossbar on the shoulders, the beam of the wood, which weighed between 34 and 56 kilograms. They strapped it and tied it with ropes to the arms of the condemned. The upright of the cross and all the uprights of crucifixion were permanently fixed in the ground in visible places around outside the city walls of Jerusalem. Now this is a remarkable thought. It must have been the case that many, many times Jesus passed those upright crosses, knowing in his heart that one day he would be hanging there himself. En in vers 21 sien ons dat Jesus seker al swak moes gewees het. Onthou hy is die heel nag as 'n ware gemartel, hy's gegeesel. Wanneer ons Jesaja verstaan wat Jesaja sê, dan sê dit sy rug was geploeg. Kan jy dit voorstel? Teen hierdie tyd is Jesus swak. Nie net moeg nie, hy is swak van bloedverlies. En die doel van die geeseling was om die veroordeelde te martel, om hom swak te maak. Alhoewel die Romeine se doel was om kat en muis met veroordeeldes te speel. Hulle wou hierdie persoon so lank as moontlik in die lewe hou. Dus het hulle jou gemartel tot by die dood as 'n ware, dan weer teruggebring en dan weer gemartel en dan weer teruggebring. Want dit was 'n goeie advertensie vir hulle, vir die Romeinse geregtigheid. Enige een wie daaraan gedink het om te rebelleer, om in opstand te kom, het die boodskap baie duidelik gekry, soos wat hulle 'n man aan die kruis sien hang het, smagtend na lewe, hygend na asem, kreunend van pyn. Moenie eers daaraan dink om die Romeinse heerskappy en wet te probeer breek nie. En omdat Jesus te swak was, blyk dit, of so wil dit voorkom, het hulle 'n man by name van Simon van Sirene gekommandeer om Jesus se kruis te dra.
Hy het nie vir Jesus geken nie. Hy was nie deel van die skare nie. Hy het maar net daar verbygekom en skielik is hy deur 'n Romeinse soldaat gegryp. Hy's aangewys om hierdie onbekende man se kruis te dra. Miskien het Simon weerstand gebied en het hy die verleentheid en die vernedering verag, want hy was in Jerusalem om die Paasfees te onderhou en nou moet hy 'n bloedige kruis dra wat onmiddellik vir hom onrein sou maak. Maar wat hy nie geweet het nie, is dat die bloed op die kruis is die rede hoekom hy in Jerusalem moes wees. Die bloed op die kruis sou hom nie onrein laat nie, maar sou sy lewe vir altyd verander. En tog spreek die feit dat Simon die kruis dra tot almal van ons. En dit praat van almal van ons. Want Simon verteenwoordig werklik vir almal. Want ons almal is skuldig. Jesus was nie skuldig nie, hy het nie gesondig nie, hy het geen sonde geken nie. Hy het geen sonde gehad nie, maar dit is amper asof soos wat Jesus die Via Dolorosa beloop en dat ons 'n kykie na realiteit kry en die Heilige Gees op daai oomblik deurbreek en opdag en vir ons wys, kyk vir 'n oomblik, dit is hoe dit veronderstel was om te wees. Dit was veronderstel om 'n sondaar te wees wat die kruis dra. Nie die vlekkelose redder nie. Kom ons wees eerlik, ons het so gewoond geraak aan Jesus se kruisiging, dat dit eintlik normaal vir ons is, vir hom om die kruis te dra. Ons het so gewoond geraak aan hierdie storie wat in die Bybel is, dat dit normaal is, ag, dis Jesus se kruis. Maar laat ek vanoggend vir jou herinner, Jesus dra jou kruis, en Jesus dra my kruis. Daar's niks normaal aan hom wat hierdie kruis dra nie. Dit moes ek en jy gewees het wat dit moes dra. En dan lees ons in vers 22 dat hulle by 'n plek by name van Golgotha kom wat kopbeenplek beteken. Hulle het hom daar gebring nou. Toevallig blyk dit asof Golgotha in die omgewing van Moria is. Nou as jy die verhaal ken van Abraham wat vir Isak moes gaan offer, dan sou jy weet waar Moria is. Want dit is juis op die berg Moria waar toe Abraham die mes optel om sy seun te slag, toe sê God, hou op. En toe Abraham weer kyk, toe sien hy die offerlam. En sien hoe werk God. Niks gebeur per toeval nie. Golgotha is nie per toeval nie. Golgotha is al voorspel toe Abraham sy seun Isak na Moria geneem het. En nou bring God sy eie seun. Luister mooi, dit was nie die Romeine wat hom gebring het nie. As jy Johannes gaan lees, dan sê dit, Jesus het homself na Golgotha geneem. En hier op Golgotha, hier diskant Moria, in die omgewing van Moria, bring hulle hom om gekruisig te word. Golgotha, which means skull. And the Latin name for this place is Calvary. It was a place outside the city walls which spoke of rejection, it spoke of horror, it spoke of suffering, it spoke of death. Hebrews 13 verse 12 to 13 testifies to this. It says, therefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered outside the gate. Therefore let us go forth to him
outside the camp bearing his reproach. And then when they got to Golgotha, we read in verse 23, then they gave him wine mingled with myrrh to drink. But Mark says he did not take it. Tradition tells us that some respected women of Jerusalem provided a narcotic drink for people who were condemned to death by crucifixion. It was a sort of charitable, benevolent act. This was a drug to dull the excruciating pain of crucifixion, but Jesus refused to take it. He refused to drink it at this moment in time. The pain in his body must have been extremely excruciating, yet he refused a pain-dulling anesthetic. Why? My friend, this is remarkable, and I want you to let it sink in this morning. Our Lord and our Savior, he was determined, absolutely determined to bear our sin in full consciousness. He wanted to feel it all. He wanted to feel it all. Woman who has gone through childbirth will know something. Natural childbirth, or normal. Wanneer ek weet ook nie meer die dok wat is normal en wat is natural. Normal is sonder nie en natural is, of natural is sonder en normal is met epiduraal. Maar vroue wat deur die proses van geboorte gaan, sal iets van hierdie pyn verstaan. Het sy dit natuurlik is. En hier is die seun van God besig om geboorte te gee aan jou verlossing. Hier is die seun van God besig om geboorte te gee aan jou redding, aan jou genesing, aan jou nuwe lewe, aan jou heelmaking. En hy sê, ek gaan nie 'n epiduraal vat nie, ek gaan nie 'n inspuiting van die dokter vat nie, want ek wil by my volle bewussyn sien, soos wat en wees soos wat ek geboorte gee. Aan julle verlossing en aan julle redding. He wanted to be at all his faculties hanging on that cross. Someone put it like this: he refused the cup of sympathy that he might drink the cup of iniquity. He had to know everything that it was to bear our sins in his own body on the tree. Now that should mean something for you today. It should mean everything to you today. Oh, what pain. Oh, what pain he had to endure for you to have the privilege of redemption. When you think about it, and you understand what happened when he rose again and he ascended to heaven 40 days later, and the big book of Hebrews tells us all about his high priestly ministry, that he has been made a perfect and merciful high priest who is touched with the feelings of our infirmities, because he was tested in all points as we are, apart from our sins. How could he be perfect, merciful high priest if he shirked the suffering of Calvary by taking anesthetic? He bore it all. He bore it all for you and for me. Oh, what a wonderful Savior. In verse 24 we read, they divided his garments. Jesus was naked. Perhaps being sensitive to Jewish sensibilities, they allowed him a loincloth. We don't know. But imagine the one
who clothed the universe, stripped bare, hanging on a cross. Dis 9:00 die môre. Markus se lesers was bekend met kruisigings. Daarom gee nie te veel detail hier van die kruisiging self nie. Hy hoef dit nie te doen nie. Want die mense aan wie hy dit skryf, het dit gereeld gesien en geweet presies wat gebeur. Maar daar is nog 'n rede hoekom Markus en inderdaad al die evangelieskrywers nie te veel van die aaklige detail gee oor die kruisiging self nie. Die Heilige Gees wil hê dat ons verby die fisiese self sal kyk en die geestelike belangrikheid van waarom Jesus aan die kruis hang sal raak sien. En tog doen dit vir ons iets goed om te verstaan van wat tydens die kruisiging gebeur het, wat dit fisies aan 'n persoon gedoen het, en hoe aaklik sonde moes wees in God se oë, dat hy sy seun op hierdie wyse sou offer. En terwyl Jesus naak en bebloed en in pyn daar aan die kruis hang, lees ons dat hy nog verder spot ook moes verduur. Asof die pyn in sy liggaam nie genoeg is nie, asof die naaktheid nie genoeg is nie, word hy nou nog gespot ook. Maar dit is alles om die skrif te vervul. Dit moes so gebeur. Kom ek lees dit vir jou weer. Vers 27, saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Jesus word as 'n misdadiger tussen misdadigers gekruisig en in sy dood word hy met misdadigers vereenselwig volgens profesie. En lees ons verder in vers 29, die mense wat daar verbygeloop het, die Jesus gelaster, hulle die kop geskit en gesê, toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, natuurlik het hulle verkeerd verstaan, het nie van die fisiese tempel gepraat nie, maar van sy liggaam. Vers 30, red jouself en kom van die kruis af. Dit sê die mense wat daar verbygeloop het, hierdie was heel waarskynlik Jode, wie op pad was of na Jerusalem gekom het vir die Paasfees, luister mooi, om vir die Here te aanbid. Hulle het gekom om hulle lammetjies te slag, om God se bevryding vanuit Egipte te vier, en hier loop hulle verby, en hulle laster, en hulle bespot die Here wie hulle gekom het om te aanbid. Hulle bespot God se paaslam, die lam van God, wie die sonde van die wêreld sou wegneem. Maar dis nie net hulle nie. Want ons lees verder van vers 31, net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo. Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Jesus, die seun van God, die verlosser van die wêreld, is die onderwerp van bespotting. It says in verse 31 that the chief priests and the scribes, they mocked him. How deep could the hatred go? Understand this. They were not just satisfied in driving him to his death through an illegal trial, breaking all their own laws to do it, getting a traitor and an insurrectionist Barabbas released in the place of the Prince of Peace. That didn't satisfy them. They had to follow Jesus all the way to Calvary. How they must have hated him. Can you remember when Jesus, just after he cleansed the temple, they stood by and they sought ways to destroy him. At this time and this point in time, they have lost every sense of morality. They risk being declared unclean because it is said they went and they sat in front
of the cross, mocking Jesus. They mocked him as a prophet. Verse 29, you said you'd destroy the temple and in 3 days you'd raise it again. They mocked him as a savior. Verse 31, he saved others, himself he cannot save. They mocked him as king in verse 32. Let the Christ, the King of Israel, descend now from the cross. But you know why? That is why I can stand here today. And that is why you can sit in church today, most wondering when I'm going to get done because you want to get home. Do you know why? Because he stayed. He did not come down. He could have come down. He could have called 10,000 angels to destroy the world, to come set him free. But he didn't come down. It was not the nails that kept him on the cross. It was his love for you. It was his love for you that made him stay. Because he loved us. He stayed on that cross through it all. Through the pain, through the nakedness, through the mockery. Because of his love for you and me, and because he had to finish the work God had commissioned him to do. He had the means to get down. He had the means to get down. In fact, he could have given up because he had the means. That's so different from us. We want to give up because things get too difficult. We want to throw in the towel because things are so difficult. We want to remove ourselves. We want to stop serving. We want to stop being in a place because it is so difficult. We get upset by the couple of words that people speak to us that doesn't sit well. And we say, Dankie Here, Jesus is die ons sê. Want ons het nie uithou vermoë nie. Ons het nie die tipe uithou vermoë nie. Kom ons wees eerlik. Ons wil uit, ons wil weg, ons wil klaar. Bring die handdoek, laat ek dit ingooi. But Jesus stayed. Not because he could not get down. He stayed because the love that he has for you pushed him back on that cross. In one sense, the statement in verse 31 of the chief priests and the scribes was true. They said he saved others, himself he cannot save. You see, he couldn't have saved anybody if he had saved himself. Now, that's not how they meant it, but it's lovely for us to see it that way. Was saved now because of his death and resurrection. To look upon it. If Jesus had saved himself, we would never have been saved. And we read at the end of verse 32 that even the thieves who were crucified with him reviled him. Imagine that. All the people around and the priests I can understand, but the two hanging on the cross themselves, enduring the same sort of pain as he. It is as if Mark wants to see us to see how deep the depravity of man had gone. But you know what? It's wonderful. And I want you to stay with me for a moment. Psalm 76 verse 10 says that God is able to make even the wrath of men to praise him. And you know what he did? Because we know from the Gospel of Luke that one of the thieves
who was mocking him, repented and believed, and Jesus turned to him in his grace, great grace, and said, today you will be in paradise with me. Maar meer as dit, Handelinge 6 vers 7, luister net wat sê Handelinge 6 vers 7. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. En luister hierna, selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Nou, ek weet nie of dit van die ouens was wat nog hier gestaan het by die kruis en spot nie. Ek weet nie of dit van die ouens was wat vir hom ondervra het in die tempel nie, ek weet nie. Maar wat ek weet is, dat die genade van die Here was te oorweldigend vir hulle. Dat hulle nie langer kon spot met hierdie Jesus nie. Hulle het in Jesus geglo, hulle het gelowig geword. Ek weet nie, maar is God se genade nie groot en wonderlik nie? Om 'n misdadiger te red, wie die sterwende lam van God spot. Om 'n godsdienstige skynheilige, wie deel van die kruisiging van sy eie seun was te red. God is groot in sy genade, sy goedertierendheid en sy liefde. Daar is niks soos die genade van God nie. Dit is groter, oneindig en ewig groter as al ons sonde. Iemand het dalk vir jou gesê, jy's hardgebak. Daar sal niks van jou word nie. Jy's te ver en te diep verlore. Ek het nuus vir jou vandag. Jou sonde is nie te groot om vergewe te word nie. Jou sonde is nie te groot om vergewe te word nie. Ja, as dit van mense afgehang het, sou jy nooit vergewe word nie. Maar dankie Here, prys God, want Jesus self sê in Matteus 12 vers 31, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word. En ja, ek weet hy sê verder, as jy die Gees laster, dan gaan jy nie vergewe word nie, maar dit is verwysend na, as jy die werk en die genadegawe van vergifnis verwerp, dan is daar niks wat vir jou kan red nie. Maar wat Jesus sê is, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word. Ek hou van hy woordjie elke. Dit beteken elke deel, elke greintjie, die geheel. Wow, die bloed van Jesus Christus reinig ons van elke sonde, alle sonde. Kan ek vir jy herinner wat dit sê? Dit sê jou sonde wat jy in die verlede gedoen het, jou sonde waar jy mee vandag sit, en jou sonde wat jy nog nie eers aan gedink het nie, dit staan onder die bloed van die lam, en dit is vergewe. Elke sonde is vergewe. Dit maak nie saak wie mense jou gesê het jy is nie. Dit maak nie saak nie. Ek weet dit sit nie lekker met baie mense om te hoor dat selfs 'n verkragter gered kan word nie. Ja, hy moet sy tyd in die tronk deurbring, maar deur die bloed van die lam kan hy gered word. 'n Moordenaar, hy moet sy tyd gaan dien in die tronk, maar hy kan gered word. Dit maak nie saak nie. Elke abuser, hy gaan sy tyd serve, maar hy gaan gered word. Want elke sonde word gered. En dankie Here, dit hang nie van ons af om vir God advies te gee oor wie hy kan red en nie red nie, oor wie hy sy bloed kan giet en nie kan giet nie, want as dit van ons afgehang het, as dit van ons afgehang het, dan sou dit nie die goeie mense gewees het volgens ons. Maar dankie Here, almal.
Die skrywer van Hebreërs sê in Hebreërs 9 vers 14, hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Dit maak nie saak watter skelet jy in die kas het nie, dit maak nie saak watter spooke van die verlede jy meer worstel nie, of watter spooke mense elke keer voor jou gooi, of watter koeie uit die sloot uit gekrap word, of watter bobbejane agter die berg uitgehaal word nie, dit maak nie saak nie. Die bloed van die lam kan vir jou 'n skoon gewete gee. Alplek waar jou sonde is in die mond van mense. Alplek waar jou sonde nog is in die duiwelse hart, wat hy elke keer vir jou kan kom sê, kan jy onthou waar jy gister was, kan jy onthou wie jy gister was, maar dankie Here, dat ons in sy gedagtes was, toe hy die bloed van sy seun vir ons gegee het, sodat ons toekoms anders kan wees. En terwyl die gespot aangaan, kom daar vanaf 12 uur die middagduisternis, donkerte. Die hele land is donker tot 3 uur, die uur van Jesus se dood. Donkerte maak die land toe. Dit was soos 'n doek vir die sterwende seun van God. God het die son laat verduister, en dit moes sommige van die godsdienstige Jode laat dink het aan die eerste Paasfees, want gedurende die 9de plaag was daar donkerte vir 3 dae oor Egipte, en na die donkerte het die laaste plaag gekom, die dood van elke eersgebore seun. God maak die land toe in donkerte, want sy eersgebore seun, die Paaslam van God, was besig om sy lewe vir sondaars prys te gee. Die aarde het donker en swart geword in haar rousmaart vir haar skepper se lyding. In those 3 hours of darkness between noon and 3 in the afternoon, Jesus was bearing the full judgment of God against our sin. He was drinking the cup, the wrath of God against our sin. And no mortal mind can understand what happened when he was made sin for us. We read here in verse 34, and at the 9th hour, that is 3 o'clock, after those 3 hours of a divine transaction between God and Jesus, Jesus cried out with a loud voice saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? Why have you forsaken me? Jesus had suffered so much mentally, so much emotionally, so much physically, so much spiritually. But now what he was touching on in these 3 hours of darkness make those other sufferings pale into significance. This was the hour for which he had come. This was the spiritual suffering of Jesus. I want to slow down for a moment here. Does anyone not be aware that we are on the holiest ground of all year when we witness Christ crying, why have you forsaken me? It's a mystery. We cannot fully understand the weight of this cry. I've preached about it many times. I certainly still cannot. Martin Luther, who was no mean intellect, said, God forsaken God, who can understand it? We don't need to understand it. We can stand in wonder, and we can stand in worship. For our sake, Christ was forsaken of God, that we might never be forsaken of God. That surely is enough. That during those 3 hours he was bearing our sin. It was in those senses that he was forsaken of God, in that being made sin, being cursed, that he was being forsaken of God by bearing God's wrath. Jesus became the sin offering.
enduring the wrath of the eternal God in our place. Hy neem die plek van die sondaar voor die heilige regter van die hemele. Miskien verstaan jy nie so lekker wat dit beteken nie. Kom ek probeer dit vir jou duidelik maak. Neem die toorn van God op elke mens se sonde wat nog ooit geleef het. Die toorn van God op elke mens se sonde wat nou leef. Die toorn van God op elke mens se sonde wat nog moet leef. Dan bring jy dit almal saam. En dan plaas jy dit op Jesus se skouers vir 3 ure waarin donkerte is. Jy kan nie eers die gewig van jou eie sonde dra nie. Jy kan nie eers die oordeel van God vir die gewig van jou eie sonde dra nie. Nou imagine, Jesus dra in die bestek van 3 ure, dra hy gewig. Hy was besig om die prys te betaal, daarvoor dat hy saam met jou en my identifiseer. En dan lees ons in vers 37, daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Sy werk was volbring en hy blaas sy laaste asem uit. Dat ek het onomwonde stel, Jesus was nie vermoor nie. Op 'n menslike vlak was moord betrokke, maar Jesus was nie vermoor nie. Ja, hulle het hom doodgemaak, maar wat jy moet sien is dat Jesus die gewillige lam van God is. Daarom het hy na hierdie wêreld gekom. Lukas beskryf Jesus se laaste oomblik soos volg. Jesus het hard uitgeroep. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Jesus het eers sy gees aan sy Vader oorgegee en toe sy laaste asem uitgeblaas. Maar ek hou van hoe Johannes dit beskryf. Johannes 19 vers 30 sê, nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Luister mooi. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Jesus roep met 'n harde stem uit, tetelestai, dit is volbring, wat beteken in Grieks ten volle betaal, ek het gedoen waarvoor ek moes kom. Die uitroep van 'n wenner, tetelestai, is 'n oorwinningskreet vanaf die kruis. Maar let op hoe beskryf Johannes die laaste oomblik. Hy sê, toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Normaalweg gebeur dit andersom. Jy blaas jou laaste asem uit en dan sak jou kop vooroor. As jy in die posisie sterf wat Jesus gesterf het, as jy jou laaste asem uitblaas, is daar die onwillekeurige oorgee en jou kop val. Hoor as ek reg, dok? Johannes sê vir ons, Jesus het sy kop vooroor gebuig en toe sy laaste asem uitgeblaas. Wat vir ons sê, tot die laaste oomblik is hy in beheer. Tot die laaste oomblik, dood het hom nie gevat nie. Dood het hom nie gekry nie. Dit was die dood wat sy laaste asem by hom kom neem nie. Jesus het sy laaste asem vrywilliglik gegee, weer eens vir jou en vir my, sodat ek en jy ewige asem van God kan kry. Hy gee sy laaste asem, maar hy knik eers sy kop. Ek gee myself oor. Death, you are not taking me. Dood, jy vat my nie. Ons het dit in hierdie week gesien, Jesus is in beheer, hy is aan die stuur, hy is aan die beweeg. Weet julle hoekom? Want God was besig om die wêreld deur Christus met hom te versoen. Golgotha was vir ons. En ons glo dit was vir ons, maar kan ek vanoggend vir jou verras?
Golgotha was ook meer vir God. Want God wil met ons versoen wees. God wil met jou versoen wees. Ons dink elke keer, het gaan net oor ons. Hy sterf vir ons. Maar hy lê sy lewe af, want sy Vader het 'n behoefte om met ons versoen te wees. En al manier hoe sy Vader met ons versoen kon wees, is as sy seun sy lewe vrywilliglik so afgee. En daarom staan die Vader vandag met oop arms en sê, kom na my toe, word met my versoen, want ek is met jou versoen. Oor die wonder van die kruis. Jesus het gedoen waarvoor hy gekom het. En luister mooi, toe hy hard uitroep, dit is volbring, het Jesus nie onnodig aan die lewe vasgekleef nie. Hy het nie nog onnodig gestry en baklei met die lewe, om in die lewe te bly nie. Hy sou nie onnodig vir 'n minuut langer aan die kruis bly hang nie. En daarom gee hy homself op daai tyd. Dit was tyd om af te kom. Dit was tyd om te gaan. Dit was tyd om in die graf te gaan. Want op die kruis was dit volbring. Hy het gedoen waarvoor hy gekom het. En al wat ek en jy hoef te doen, is om na die Vader te kom. Wat sê, kom na my toe. Word versoen met my. Want ek het my seun gegee. Ek is reeds versoen met julle. Amen. Kom ons word stil vir 'n oomblik. Shall always be my song of praise, for it was grace that bought my liberty. I do not know just why Christ came to love me so. He looked beyond
Jesus died for me. How marvelous, how marvelous grace that brought my falling soul. I shall forever, forever lift my eyes to view the cross where Jesus died for me. How marvelous, oh, the grace that brought my falling soul. He looked beyond my fault and saw mine. How marvelous that grace that brought my falling soul. He looked beyond my fault and saw my need. He looked beyond my fault and saw my need. Amazing grace. Kom ons sê dankie vir die Here, nie vir die korie, kom ons sê dankie vir die Here.